kok ngerti ora wingi yuk. Napa wingi ke udan barat nang kedarakan gede banget. Oke temen. Terus harus kayak kue ya. Bedu kue bun semiyuk-siyuk. Balis kangen di nyamuk alung-alung cok. Nah ngomong sama bocah, serang Bali. Iya bang orang anak kabar babar blas. Kecil banget tau nyong orang lunga-lunga kok jadi siapa? Ya jere mama Neko, pokoknya pedang maringane jere Neko gimaring Kamboja. Lah wong nyong siki sibuk. Nyong siki ngode mumur, kadang terperintah kon tandur. Hah? Nang sawah? Nang sawah? Orang percaya gitu ya karena nyong pindah maring guri siki. Cakapan bayangane nengar cindamburi. Emang iya? Nyong tidak bohong. Oh alah, jancok.